Rong nok ke Shillong la jong sya ke quarter final jong ke doron ko. Hadin ke jengi kun ke beitanat pha. Hap deng maka bat kalang sning. Hoj perlok habangi pha ha kene ke jengi lekai ke de ke Shillong la jong ke balala ban lam kemat shua. Ha ke first half ke banengkong. Leng ba ar la not ko lia kalang sning. Ki balala ban thep da ujota. Ha ke menit ke ba ar pusan bat lai pheu. Handrei andalwan pha biang sya ke jengi lekai jong ke second half. Kalang sning kalala ban pan pha ye kite ki argul jong kalajong lang ba ukremes kem bat wan dajin hakam nit ka ba sopu pra bat hakam nit ka ban ru pulai handrai de hakam nit ka ba pra pu ar lala biang ka shilong la jong ban thep ia ka gol ka balai lang ba ka gol jong usana handrai tang hadin ka to ka minit biang lala biang kalang sning ban pan pha ye kite ka gol ka balai jong ka shilong lang ba ahmed hakam nit ka ba khandai pheu plus iwei kaba kane ke jing lekai kal kut no ha ke jing khai lang ba lai le lai kul oi perlo kane ke jing lekai ka dalong shisha ta ke jing lekai ka ba itnat namar habaro arleng kini kitim ki lai lekai pha bat kila it bha yala de da ka bai khun tenge pha na ka banta la ka jong ka tim bat kata ka pan isha lang ba ka risol hi oi kane ke jing lekai kal kut ha ka jing khai bat kala pelong ya ke Shillong la jong ban qualify no sya ke quarter final dah kabak lakalalong kum kata ke group winner ha ke group E dah kabak mah new point bat new plus goal different kat bah bangi pai pat nakaleng kalang sning kalkut no ke JLT ke jongka ha ke doran kop dah kabak kanam la shu ban qualify sya ke quarter final bat ba menta kalapan kut ya ke JLT ke jongka dah bawan ha ke kerdan kabar ha ke group E dah kabak lala ban tam point si point ya ke nongse bat santeli ki goal different te perlong menta barok ki tim ke ledep ban yelekai ya ki jing lekai ha ke group stage na ke doran kop bat ba barok pratli ki tim ke larung no sya ke quarter final handrutli ki group winner bat artli ki best team ha ke runner up kata ke East Bengal ke balayo ban qualify da ke babat ha ke kerdan ke bar kumjuru ke Jamshedpur hadin ke jingjob ke jongka nrulanot ia ke Indian Air Force bat habangi pai pat syakin rutli ki tim ki bala ban qualify sya ke quarter final da ka bakila ban job ha ke group stage kata ha ke group A kedai ke Mohan Bagan ha ke group B kedai ke Army Red ha ke group C kedai ke SC Delhi ha ke group D kedai ke FC Raang Dai ha ke group E kedai ke Shillong Lajong bat ha ke group F kedai ke North East United te perlok kini kita ki pratli ki tim ki balala ban qualify sya ke quarter final jong ke doran kom bat ba ye ki jing lekai jong ke quarter final an sei lekai ha ke kanru tarik shu habangi pai pat nakaliong usana obri urang lekai jong ke Shillong Lajong menta uladan saugul ha ke doran kom